danda ajitina fute kate ta gofta Jesus garan kosh insha kwani gara kinila lo farka dabu dubbate inshestu wa adagalti indik dunira wata namni shi ekate barru kiranya tini bokota dubbate inshestu wa adagalti indik dunira wata namni shi ekate ka aku kiranya tini bokota dubbate inshestu wa adagalti indidu namni shi ekatu galgal shain badu dubbate inshestu wa adagalti indidu namni shi bijiratu galgal shain badu beka wa akaku ya adatin abqabduma tujijira nafi kan barbachisu undumtu gofta ko sirka jira rayon fakade wana tella jaru wanta biftu gad abdi bori chala inshalal te garan ko gamati abdi bori chala inshalal te garan ko gamati abdi bori chala mana inshalal te garan ko gamati abdi bori chala inshallah te garan ko gamati abdi bori chala mana inshallah te garan ko gamati lamida fi komoko undumatti disheni shiduka buera mana keti ofgate barako unduma shidi kennatera kana gofta Jesus dabus kabadu siga harake nilala wanti bi yalafa ana fa imbasu sidunda nafala abdi bori chala inshallah te garan ko gamati abdi bori chala mana inshallah te garan ko gamati abdi bori chala inshallah te garan ko gamati abdi bori chala mana inshallah te garan ko gamati arrasam ullate boriddo sajire malangoda ano kanan beka shitti wa mamuni kabenya gudada ala sandarabine itade manjrani fudachu bi gofoko maharana ta Jesus biya ko gargala isawa mi garani ko abdi bori chala inshallah te garan ko gamati abdi bori chala mana inshallah te garan ko gamati abdi bori chala inshallah te garan ko gamati abdi bori chala mana inshallah te garan ko gamati durati ademu fi ani kayo kabami la ko indebisu pergan wamami si ufadente ma ormenan dortiso anan kannagahu barru kerajra ami shanya tembula siri kamal turi be barako dande sama fakara la anan kannagahu barru kerajra ishanya tembula siri kamal turi be barako dande sama fakara la anan kannagahu mati kerajra isanya tembula sirka maltu dibe sena ko dande sama fakara la